Mayapayabak po kay kayungan. Mitipon tamo po ngayon batayang samban, purian at pasalamatan, igmalugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Perisidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, David family, Calfer Manufacturing Philippines Incorporated, Jonard de la Cruz, Pia Micaela de la Cruz, Dr. Ronald Giao, Annalie Giao, Oda de Vera, Kian de Vera, Aisel de Vera, Minerva Kives, Blesila Antonio, Alfredo Patawaran, Corazon Sanchez, Jose Francisco Sanchez, Charito Bantola, Fernando Lacap, Amparo Lacap, Gian Franco Lacap, Patrick Cura and family, Valencia Makeba Morga and family, Jamaica Maris Gabarca and family, Leah Marcus M. Kiray and family, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbud and family, Coltman Machu and family, Esmeraldo Tiglao and family, Marilyn Pamoga and family. Para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kabaitan, Pamela Joyce Roque. Para King Kayadwanan at pamanantabi ng Banal Espiritu, families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staff and mandated organization, Mario Trinidad Lasatina and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Michael De Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyot and family, yung mga uring between and family, Fatty Golyer and family, Gilbert and Lovenisa Nuki and family, Ronoel Gintu, Grace Santa Ana, Joel Santana, Juan Jose Santaan, Noel Manangkil, Josephine and Felix Jr., Gonzales, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Carpital Uy, Kathleen Uy, Isabel Uy, Esperanza Soliman, Pineda Gueco, Bitog Fernandez, Liangco Balatbat and family, Michael Ian Banjola, Angelita Punsalan, para King Kapaldanan, pamikatawan na pong spiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat, para King Malaguang Kapaldanan dari Pope Francis, Arvin Pabalate, Mary Joyce Soliman, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Ibang Auring Between, Daniel Steven, Lilia Dison Berkeley, Robin Nepomuceno, Eden Gomez, Dobet Manaloto, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilaw, Enrico Miguel Sunglao, Maria Eunice Mignonet Nuki, Manolito Pasyon, Jericho Aganon, Nicolas Francisco. Ganakantala naman, ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na dari Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Lucia Maneje, Carlos Galban, Jomar Pangan, Jose Pepingenson, Teddy Angeles,
Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Yanson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose, Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao Churang, Tang Eng, Yao Bun King, Mami Eng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Alberto Corazon, Lilian Lacson, Peri David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nimencio Punsalan, Flora Merate, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Anisha Aison, Norma Disonglo, Diana Aison, Gertrudes Pineda, Leonila Datu, Jeff Rodriguez, Peregrino Puno, Rosario Agustin, Soul Nearest of the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian Damid, Dometilia Canlas, Nepomuceno David, Corazon Roque, Emmanuel De Leon at Pelipina Dizon, Angelina Paras, Nina Gomez, Julian Di Caico Jr., Reggie Di Caico, Benamin Gonzalez, Sia Chung Yu, Ku Tessie, Baby Strelia Ku, Leonila Datu, Carlos Datu, Maxima Datu, Tolentino Tuason, Amelia Panahon, Ricardo Tuason, Gisepa Marianina Gaudio, Restituto Maliari, Peter Tolentino, Lamberto Tolentino, Natividad Cabardo, Edelina Cabardo, Francisco Cabardo, Roberto Tolentino, Renato Tolentino, Danilo Tolentino, Sergio Antonio, Rupina Antonio, Felix Cabarco, Rodolfo Tolentino, Realina Tolentino, Irene Tolentino, Mariano Giao, Jane Giao, Adelina Jamsey, Serapin Gonzalez, Senaido Gonzalez, Anastasia Laksamana, Efren Maninang Jr., Africa Salenga, Edwino Salenga, Marcos Dumaag, Rosina Dumanag, Barbara Dumanag, Proctoso Ligotom, Leoncia Ligotom, Felix Ligotom, Renato Pineda Sr., Remio Pineda, Bartolome Pineda, Nicolas and Aurora Mangune, Maria Luisa Gueco, Augusto de Guzman, Isabelita Patawaran, Jamie Tamayo, DJ Tamayo, Silverio Alpuerto, Reynaldo Alpuerto, Leti Alpuerto, Teddy Urcia, Abel Pamintuan, Maximina Ditaunon, Nemesio Urcia, Gracia Alpuerto, Pedro Alpuerto, Patricio Sepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Bonifacio Enriquez Sr., Erlinda Enriquez, Hortensio Liwag, Angelita Cruz Chibico, Arsenio Cruz, Marcelina Cruz, Teresita Cruz Lamberto, Arturo and Pelisa Tanudra, Josephine Acosta, Lourdes Tanudra, Lavinia Sahagun, Alfredo Sahagun, Oscar Quito, Jaime Ongpin, Brian Mendel Salta, Angel Ratilla Sanchez, Edison Valencia, Antonio Taborlupa, Fernando Agustin, Ruben Montemayor, Ireneo Bognot, Ramona Bognot, Noel Bognot, Carmen Mayrina, Lorari Mayrina, Brown Audrey Mayrina, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Alfredo Caldelaria, John Joseph Balahadja, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscus Ramirez, Emilio Chu, Teresita Gosyang, Maria Olivia Tan, Adelaido Pamintuan, Edwin John Crawford, Luther Bernard Matthews, Erlinda Renico Conte,
Felipe en Primitibatan, Angelito Tan, Miliarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ding Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyanig pang paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning Ginotang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayman. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po ing Diyos, pinili na katamo. Pinili na katamo, dinina na katamong kasalpantayanan. Ating kasalpantayanan na iti, kailangan idake karing aliwa. Ngayon aldo iti pagmasusyan tamo po ing World Mission Sunday. Ganakantala at ipanalangin, dinge ganaganang
tinubod na ning Diyos para ipasyagya ing mayap a balita ning kaligtasan. Itamo po, misyonero tamo muna naman, magmisyon tamo, itamong tinanggap king kasalpantayanan, kailangan idake tamo karing aliwang tao, alapong personal faith. Binyanan ng Diyos, idake mo karing aliwang tao. Ban kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaong kaniting Santa Misa, pasibayo po king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, para karing penandit, etaya pisyagi Kristo king biye tamo, etaya pakilala karing alawang tao, manyabat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay dinalan da kalakasakitan para kay kami, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, ikay binunang diling misyonero, linapit ka kay kami at making tao ka. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikami nganing tutubod mo, ban kanita'y panaral miyang mayap a balita, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluan na katamo, at king patawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Higayat ng Diyos, kakatas-katasan, at inyag mo kapayakan, karing taong kayang kaluguran. Higayat ng Diyos, kakatas-katasan, at inyag mo kapayakan, karing taong kayang kaluguran. Pupurihan ka, karangalan ka, sasambanda ka, paligayan ka. Pasalamatan ka, ulining maragol mong ligaya. Ginong Diyos, karilingban mo, Diyos ipanghayo-hayan. Kinuha na kabugtong Jesu-Kristo. Ginong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Iba. Ikang binalakot, ikasalanan ninyago. Pakaluluan mo kami. Ikang binalakot, ikasalanan ninyago. Tanggapan mo'y dalangin Higayat ng Diyos, kakatas-katasan, at inyag mo kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Higayat ng Diyos, kakatas-katasan, at inyag mo kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Muling ikang bukod ka, banal-banalan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod
Manalangin tamo. O Diyos ay kami, mayupayang mitpa. Panimunan ming yato ating meto ketawan king kayang paintungulan keka. Ibiyeme ka ring pamuntok ning yato at ning kaming kaluguran na bansa. Ing meto nga panlalawi king paintungol. Malawak at malyaring apakyabutan. Saupan mo kaming patuto karing ulaganing ebanghelyo, king altoldo pamibiyebiyemi, kapamilatanan iti, at alakad miyasaning metong a komunidad, amiyaninag king kekang kayarian karin banwa, itiadon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Pinili ning Ginoo isiro, ban maging ngari. Tilduane ning Ginoo, ban sumaup karing bansa. Tiburane, ban lubasa nalad, ringari king upayara. Ibuklat nala ning Ginoo, ring pasbul ding syudad, para keya. Nga na ning Ginoo kang siro. Aw sanda ka, bansaw panme ing Israel akakong talasuyo. Ing balen a pinili ko. Pigkaluban anda kang maragul a dangalan. Bistaman kako alakang kabaluan. Ako ing Ginoo. Ala nang aliwapang Diyos, subali kako. Ibi ako kekang sikanan, akekang kailangan. Bistaman kako, alakang kabalwan. Iti daraptan ko, ban ing balang tao, ning mabilog ayato. Akilala na, king ako ing Ginoo. At ala nang aliwapa, subali kanako. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit kayong bayong dalit, king Ginoo. Dalit ka, king Ginoo, o metoyato. Ingke kang kayo pa yan, karing bansa ipasyagi, at ding makapagmulalang dapat na, karing sablang tao. Maulaya at sukat yang purian. Sukat yang galangan, migit karing aliwang Diyos-Diyosan. Ding Diyos daring pagano, Diyos-Diyosan lamo. Dapot ing linalang king banwa, ya ing Ginoo.
panalagayak sambanya ingino. Galgal ko harapana o meto yato. Karing sablang bansa sabyan yu. Ingino ariya king mitmong katuliran sablang tao kaya lang ukuman. Pamamas ang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Tesalonica. Iba't siya iting sulat kang Pablo, Silvano at Timoteo, mi paralaya karing miyembro ng iglesia, karin Tesalonica. Ding pinili ning Diyos sigpa at ning ginung Eso Kristo. Marano na sana ing grasya at kapayapan mi biyaya kay kayo. Parati kaming pasalamat king Diyos, king uliyo at yayabera kayo, king kay kaming panalangin. Gaganakan ming alang patugot, king arapaning kay katan Diyos atigpa, ing kay kong maya padapat, abunga ning kay kong pamanyal pantaya. Ing kay kong kapagalan, kingagyag ning Ginoo, ating manatili yung kapanaligan, king Ginong Eso Kristo. Kapatad, balumi kingin Diyos, kaluguran na kayo, at pinili na kayo, ban maging kayo. Ing maya pabalita, alubos ming paniwalan, pisyag miya, emu king salita, nune king upaya at kambening pamipatutu ning banal Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sunlag ko king yato, antimoring batwin, ababyesala kabang ang panganan niya, king amanong babyebye. Ingino manatiliya kay kayo. At keka antimoring. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mekola ring parisewo at minisip lang paralan nung makananureng arakap Jesus king pamagsalita na. Kaybat na nita, tiburan dalang makikit kang Jesus ding karelang alagad at ding mapila ng tawan Herodes. Sinabi ra kayon, Maestro, balumi po ing tao kayong tapat.
Tuturuyo ing sablang katutuan, king kaburianan ning Diyos, para king tao. E kayo biyasang mga biran kenuman, pablasang pare-pareho mo ing laweyo karing tao. Sabyan nyo na mo kaya kami nung nano po ing pamalakyo, labag king batas tamo ing mamayad buwis, king emperador ning Roma, o wali, dapat balo ng Jesus ing marokdang isipan, inya sinabi na karela, hipokrita, bakit buriyo kong pakirakpan? Bakit siya kako ing kwaltang pamayad buwis? Inyang inabutanan ding metong adinaryo nga ng kinutang karela, kaninuya larawan at lagyo ing makatatakken, king emperadorya po, ngarang mekibat, inyangan ng Jesus karela, nung makanyan, ibiyayo king emperador, ing king emperador, at ibiyayo king Diyos, itang king Diyos. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Dakala salamat king kaya kayong pamanagon kaniting Santa Misa, Aldo Domingo, Aldone Ninggino. Bata mo pong makirandam, karing kayang amano, at tanggapan tayong kayang kakamal-kamalan, akatawang at daya. Nandin po sinabi ko, pag-celebran tamang ngeni ing World Mission Sunday. Gaganakan talat pangaditala puring ganaganang tinubod na ning Diyos para ipasyagya, ikalatya, ing mayap abalita ning Ginoo through words and deeds. Papasyag me ing mayap abalita emo king amano no neking dapat. At niyang milabas sa Domingo at atandanan niya pa po yung Ebanghelyo, panupayayo po pa niya kung mag-review bang kanidita kakalingwan, two parables, the parable of the wedding feast and the parable of the open door. At atandanan niya po itang tauling dake na ning Ebanghelyo, inyang linubla rening mekumbira, kay batsina pakya itang lugal nung nukar ning kasalan, at linubya po yung ari, ikit na itang metong alinub, eya makaimalan pagkasal. At tatandanan niya pa po, linubyak yung kasalan, eya makapiblas. Nanong sinabi na ning ari, abe, o ba't eka makapiblas pangkasal? Eya po makapakibat. At nanong pepagawa na ning ari, nga nakareng ipos na, Italiye gamat ng puang bitis, at ilwalye iyugseya king karalumduman. Nga na po, kanin tumangi siya at mitigis aipan. Sisi siya. Nanoya po itang imalan. Makipagkasal ka, kami blas. May insulto ya po siguro ining ari, ing burinang sabyan ing piblas, ing garments, in clothing, ing imalan. Gustong linob ka, kailangan atinang pamagbayo. In clothing, in garments, in piblas, it symbolizes king New Testament, change of heart, conversion, transformation. Oras linob ka, king kayarihanan ng Diyos, kailangan nating pamagbayo. Yan po. Anya, uling amigbayo, pepalwalan ng pasibayong. May ngari mo po
ikaming pari, ding madre, ikayong talasawa, ustong liban mo, ikayong talasawa, liban mo ing biye talasawa, oras kamigbayo, dela mo ing kaya kang bisyo, king kaya kang biye talasawa, siguradong ing pamilyayo, maging maguluya. Amen? Oras linob ka at kang liban. Metong yang organization, yan yung milabas sa Domingo, binggitang kongan pureng organizations. Oras linob ka king organisasyon na ini, nung ka magbayo, gulwan mi ing organisasyon. Nyas nung ating kang liban, akalingwang kaya po yung sinabing politika. Ding ganaganang politicians, oras linob ka, keng politika, ustong me inabi ingapong Ginoo, gulwan me ing bansa, gulwan me ing probinsya, gulwan me ing balen, gulwan me ing barangay. Nyapin po kailangan ng pamagbayo. Nanuman ing luban tamo, gusto niya tamo bigbayo, gulwan taya ing puntalan tamo. Inyapin tinabi niya ng Ginoo, itama po linob ko ang iniketi. Kay ba't na sana ning Santa Misa, maliwata mo, at insanang pamagbayo. O tagalang linob ka keni, may kirandam ka mo, linwal kita, may kinabang ka, lumwal ka, alang pamagbayo. Kailangan po yung pamagbayo. Introduction niya pa yan. Amen. Muntata mo king Ebanghelyo, king first reading, second reading, and gospel. Makupunan din, World Mission Sunday. Atin niyang pinili ing Diyos para ipasyag ing mayap a balita ning kaligtasan. Papasyag tayo po ing amano na ning Diyos ing kaligtasan king kapamilatan na ning amano ampo pang dapat. King first bangkanita, kilala de in Diyos. King first reading, pinili ning Ginoo isiro. Lawen niyo po, atin niyang pipilinan. At sinabi na kang siro, iligtas me ing kanakong balayan ing Israel. Ibalik me meging bihagla, ibalik me ing kanakong balayan. Inaus ning Diyos, pinili ning Diyos. At bang kanita nga na, kilala rako, oy ni po ing sangkan bakit atin niyang pipilinan, atin niyang ausan, atin niyang tutubod. Ban kanita, ipasyag ing maya pabalita, kay ba't kilala de in Diyos. Second reading, ing sulat ng San Pablo, karing tao Tesalonica, nanoy ping inumpisana, ibacheting sulat kari Pablo, Silvano at Timoteo, may paralaya karing miyembro ng Iglesia karing Tesalonica, ding pinili ning Diyos igpa at ning Ginong Heso Kristo. Pinili no po at inyang pipilinan. Many are called, but few are chosen. At inyang pinili ang Diyos. Pinili nala di San Pablo, Silvano, ang popay Timoteo, ban ipasyag ing mayap a balita. At makonsuelo la puring tao Tesalonica, tinggap din kasalpantayanan, at era mo tinggaping kasalpantayanan, none mi biyebela king kasalpantayanan, at ilang mayap adapat. O hindi po yung sangkan, bakit atin niyang pipilinan ng Diyos, atin niyang tutubod? Ban kanita, kilala de in Diyos.
King Ebanghelyong binasa ko, Jesus yung mumunang diling migmisyon. Jesus, ne po, yung piyalimbawan ng tamo, tinubod ne ning Diyos ag igpa. Tinubod ne kakatamo. Inyapin king Ebanghelyong binasa ko ngeni, ibiyak ko ne po ing lesson, aral. Is it lawful, ing kutang da kaya ngara, kitnande, ngara po kayo labag king batas tamo ing mamayad buwis king emperador ning Roma o wali. Labag king batas tamo ing mamayad buwis king emperador ning Roma o ali. Pamamayad buwis. O ini po nung lawenta ini, ing obligasyon tamo, karing kaparan tao, ang popaking apong Ginoo. Tatrap de Jesus. O inipong kutang damitong yang patibong. Nung makibat si Jesus, eko mamayad, ding kalaban na ilapin puring Romano. Nung sabihan ng mamayad kayo, aba, ding kalaban na ilapin ding kalupa ng Hudyo. Uli pong mesakop la ka ring Romano, ding Romano manyad lang buwis. O ning deng Hudyo, metong yamo dapat ing ampanganan buwis, yapin ing Diyos. Oras memayad kang buwis ka rin foreigners ka ring Romano, antimomong tatanggapan na iya ing ari mo na nung pekiba ng Jesus, ibiyeyo ing king emperador at ibiyeyo ing king Diyos. So adwaya po pakibat, nanuburi ng sabihan nito, ibiyetamo ing dapat tamong ibiyeking gobyerno at ibiyetamo itang dapat tamong ibiyeking Diyos. Dual citizenship. Nga po, nung kakatamong bansa, atin tamong gobyerno, yapin ing kakatamong kaluguran na bansa, Pilipino tamong, and at the same time, Katoliko tamong. Atin tamong obligasyon keng gobyerno, atin tamo pong obligasyon keng Diyos. Dual citizenship. Citizen na katamo ning kakatamong bansa. At ang timurin, citizen na katamong ning banwa. So, enyapin po adwa, ibiye mo itang dapat mong ibiye king gobyerno. At ibiye mo itang dapat mong ibiye king Diyos. Pilipino tamo, at the same time, Katoliko tamo. Nano po nga ibiyatak yung gobyerno at impong manungkulan king gobyerno, kailangan sumaw tamo king gobyerno. Nya, sasabihan ko po, kayong mamayad buwis. Mamayad kong buwis. Nga nanitang metong kanako, Father, po kompleto yung pamamayad kong buwis kayong gobyerno. Kasi, potang mamayad kang buwis, kasdan mo rin, retang disan mo kan, pamulsada mo nga. Makanano kang mamayad buwis. Sinano po yung pekibat ko, ing importante mamayad ko. Ing importante kamamirayit. Ing importante maging tapat ko. Nung sakaling may mayad kang buwis, kay ba't nanita kirakot dalo, ilan ang bala ka nito? Basta ting importante, may mayad ko. Naman gana-gana Maroke. Naman po gana-gana Maroking gobyerno. Atin muna man mayap. Ngayon nung may mayad ka, depatan mo itang gewa mo itang kiyang obligasyon keng gobyerno. At ita po gamitan da munta keng DepEd
muntakeng military, muntakeng basic needs daring tao, keng health program. E po, oren po, nya mamayad buwis, ban kanitang makasaw keng gobyerno at ibalik da muna naman kareng tao. Nung atin pong mangurakot, nga pong ginuya ng bala. Datang panahon, matukal mo rin. Amen? Ngeni, oy tapo, so sasawag tapang mo rin, so pantayong gobyerno, agyan pa pong magaling laring manungkulan, nung eta mo makipag-cooperate keng gobyerno, ala pong malyari keng bansa tamo. Kailangan misasan metong, masakit po yung biyengeni. Nung watak-watak tamo itamong Pilipino, lawin nyo na po, pinili na katamo ng Diyos. Ing bansa tamo pinili na ng Diyos. Itamo mong Kristiyanong bansa. Ketiking Far East. E nakatamo pinili kanyan? Nya Pilipino, piling-pili, pinong-pino, pinili na katamo ng Diyos, Pilipino. Piling-pili, kasanting na po yung pang-Pilipino tamo. Pilipino, piling-pili, pinong-pino, kailangan mapino tamo. Maging mapino tamo, king aman na ni nga pong Ginoo. Pinili na katamo po ng Diyos. Mapalad tamo. Pinili na katamo ni nga pong Ginoo. Atin tamong kasalpantayanan. Inyapin po, nung ibiyeta mo dapat king gobyerno, kadwa, ibiyeta mo yung dapat tamong ibiye king Diyos. Na nung ibiyeta mo king Diyos, kapanyamban, let us worship God. Ibiyeta mo itang dapat tang ibiye kaya, samban tayo ing Diyos. Yan ang Aldo Domingo, o yan, mitipon-tipon tamo. Ibiyeta mo itang dapat tamong ibiye king Diyos. Ana may Aldo, magobra yung tao, pero yung Domingo, Aldo nening Ginoo, tamo po kakalingwan, mitipon keti, sambantaya ingapong Ginoo, ibiyetam, ing dapat tamong ibiyeking Diyos. Pasalamatan tayo, purihan tayo, ingapong Ginoo. O yan po, ibiyetang mo itang dapat tamong ibiyeking gobyerno, pero kailangan ibiyeta mo muna naman itang dapat tamong ibiye king Diyos. O ini po pa kamalan kong kapatid, nung mayap kang Katoliko, kailangan maging mayap ka muna naman Pilipino. Malyaring mikawani ni, mayap kang Katoliko, kay ba't marok kang Pilipino? Pumalyaring mikawani, inyapin, nganapin, pakamalang kong kapatid, whatever makes us good Christians, makes us good citizens. Nung mayap kang Katoliko, maging mayap kang Pilipino. Pumalyaring mikawanitan, So, the best way to give to God is to give God continuous thanks, worship, to express our gratitude, not only with words, but also by living a good life, in particular, by loving God and by loving our neighbors. Itamongan, manungkulan ka, metong kang pari, metong kang madre, metong kang pengari, gana-gana, makapailalamtangan kingapong Ginoo. Yaking tutuking Domingo, isundo tayo po miblas tamong, piblasan tayong kakatamong sarili,
lugod, king tutuking Domingo, ing Ebanghelyo, tungkol ya king lugod, lugod king Diyos, at lugod karing kaparan tao. Piblasan tayong kakatamong sarili, king lugod king Diyos, at lugod karing kaparan tao. Ban kanita, nakatamo palwalan ning Ginoo. Paneta mo sanang makapiblas. Paneta mo sanang lulugod. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu-Kristo ang nakabugtong aginutam, pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king kalungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye ampong may nga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. ganakantaya ing kakatang kaluguran na bansa, at din kayang memalen, arapaning Diyos ay patamu, at pasalamat tamo para karela, at para karing sablang balayan, nga tamo pong manalangin. Manalangin keka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banuman ka rin ketiking yato, ing iglesia makapagsalita yang alang takot, para king kapayapan at para king karampatan at dignidad ning tao, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Baning katuliran, lugot at katimawan, yaing maging batayan ning kaayusan panlipunan king yato at king kekatang bansa, banding sablang malyari lang mie king kapayapan at kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Baning kabilugan, aketawan, matampayang makapakirake karing material at spiritual akalam, ating estado at ding organisasyon sibika, ausopan at apagluwalo daring mayna at ding biktima ring kalamidad, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding sablang memalen, may kamasolo lang pakibatan, king balen at aktibong makitalamitan king ikakayap ding sabla, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Baning Santa Iglesia, king kekatang bansa, talakadyang patutu, king kayarianing Diyos, karinganggang balayan keti king Asya, baning kekatangin dung balen, may kamarangalyang papil, king pamilyaring bansa, at sumawpya para king kapayapan at pamisan metong ningyato, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngeni po aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. O Diyos, kaluguran me ing tao, ating tao yung kekang pagmasabalan. Dabtan nung makirake kami king kekang pamaglingap, kapamilataning anak mong meging metong kaya kami, Yesu Kristo aginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos ikpang mayupahing tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kakatami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, manano na sanang detingayin ayayampang mi, yatadake kami ing lugod mo't kapatawaran, at ibiyara ke kami ing kalayan sumuyo keka, kapamilatan ding biyemi, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing gino manatili ke kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oik pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalalaring kekang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka, kapamilataning dayaning anak mong mapaminto at ning upaya ning Espiritu Santo. Tinipon mo rin kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong lang, igpa, antimonong makanano kayong metong, ikang imbugtumong anak, ating Espiritu Santo. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Manal, 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 yaingin, Diyos yang mayupaya. Ipnuyaing manwa, ipnuyaing ano, ikekang ligaya. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Manal, 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 yaingin, Diyos yang mayupaya. Ipnuyaing manwa, ipnuyaing ano, ikekang ligaya. Mapaladya, ikarata, inagyunanin, Ginoo. Manal, 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 yaingin, Diyos yang mayupaya. Ipnuyaing manwa, ipnuyaing ano, ikekang ligaya. Tune kapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ning Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti.
ikongan, minom ko kaniti. Itiing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ang mibubo para ke kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miyo kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritu mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono at ing mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepayinawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, mikakapatad, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginota mo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. King kain at king kayo at inikaya manggama king O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nialawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaan timurin. Pakita mo po ngining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan. Kapayapan. Cordero ng Diyos, ikang nilalako, ikasalanan iyang pakalungan mo amin. Cordero ng Diyos, ikang nilalako, ikasalanan iyang pakalungan mo kami. Cordero ng Diyos, ikang nilalako, ikasalanan iyang Rebuket kami, ikapayapan, Remuing kapayapan. Rebuket kami, ikapayapan, Remuing kapayapan. Oning ginutang Iso Kristo, ing makaibi, tune, kapayapan, at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwanda ding mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat iagkasmay nga manum at kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Para po king organisadong pamakinabang, tukyan tala po ding CGC or Asharets nung nukarinta mo po maglinya. Baydahan niya pamurin po at ala ng sasabing amen. Salamat po. Sa
Manalangin tamo. O Ginoo, mananunasan ang iting banal na Eucharistia, so panaking manatiling tapat keka. Iturune sana kaya kami ing dalan painturo king bie alananga. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa gli for some announcement po. HRP Restoration Raffle for a Cause Part 2. Buy your tickets now. One big community. All are winners for 100 pesos only. Ing ring prizes po. First prize, 50,000. Second prize, 30,000. And third prize, 10,000 plus 10 consolation prizes of 1,000 each. So tickets are available at admin and ministerial offices and every Saturday or Sunday at the patio. Raffle draw will be on December 31, 2023. Dakal tapa po pagawa. Panay ko pong sasabihan, may gumpisata pa mo po o hindi talaga yung kompleto pa mo yung sanctuary. Kaibat oni po mamalitada nala, kaibat rin posti, kaibat ing bubong, maragul pa pong pondong kailangan tamo niya. At doon po kayong panalangin, ampo pang saw, financial. Dakal po salamat. Kadua, kinaryo kang apo, October 22 Sunday, hanggang pong October 26 Thursday. In-schedule po ngeni October 22 Sunday 6 p.m. Kinaryo prayers 6:30 p.m. in Santa Misa. October 24 hanggang 27 5 p.m. Chaplet of Mercy 5:30 p.m. Kinaryo prayers at 6 p.m. In Santa Misa. So po tapong bingi ing magumpisa ing kinaryo kang apo ing Misa 6:30 at intamo pong bisitang pari from UST. Kaibat Lunes bukas hanggang Huwebes ing Misa po alas 6 ning bengi. King kapiesta ng apo October 27 Friday. Ing schedule po 5:30 a.m. Misa Kapampangan, 7 a.m. Kapampangan, 8:30 a.m. English po, at 10 a.m. English muna naman. Itanggat panapon, metong yamo po yung Misa, 5:30 p.m. Kapampangan, ing Mass Presider yap ning Most Reverend Roberto Malyari, ing obispo na po ning Nueva Ecija. Kaibat na ning 5:30 p.m. Mass, tukiya po ing prosesyon. At antimurin po ang atintang kinaryo, kangapo, atin pamurin misa itangabak, Lunes hanggang Sabado, 6:30 a.m. regular masses. Paldak at Pulay Year 4, October 28, Saturday, Holy Rosary Parish Grounds, online registration is ongoing. For more information, please visit Paldak at Pulay Facebook page. Antimurin po Christmas Bazaar on October 27 to 29 from 6 a.m. to 9 p.m. at the Holy Rosary Parish Patio. For reservation, please visit our parish ministerial office. Antimurin po Pamisamak ding Santo Year 13. Invite na kayo po makiyabe king Perianing Parokya, Pamisamak ding Santo Year 13, king daratang October 31. Ing registration, magumpisa po itang alas 2 ninggat panapon. So, Kenya pong October 31, Bispiras na ning dawn. Magumpising registration, 2 p.m. Detang mumunang dinalan aparehistro
at inlapong loot bags. Isuot ang costume ng inyong paboritong santo at magkaroon ng banal na misa, magkakaroon ng banal na misa sa ganap na alas 5 ng hapon. Kaya kayo man po, dakala salamat. At ang timurin, ing kakatamong fundraising sale at the patio, na naman po inga sa sobra tamo kita king patio, tila po nga ating magtinda, bibili mo po keng pisamban maragol. Dakal ta pa po kailangan nya misaub-saub tamo, king saub at lugod na ni nga pong Ginoo, apayari tayo pwede. Sa pasibayo, itamangan po inaus na katamo ng Diyos, pinili na katamo. In bansa tamong Mepilia, the only Catholic country in the Far East, nya itamong ating kasalpantayanan, itamong sasalpantaya kang Kristo, etamo si Sinop, kailangan po idake tamo. Mamaliwata biblas, ngening kaybat na ning misa, dimdaming aman na ning apong Ginoo, may kinabang kayo, kailangan ating pamagbayo. Amen. Ing piblas, yapin po ing pamagbayo. O teka makapiblas pagkasal nga ng Yesus. Nya itam ngeni, biblas tana. Kaya betay Kristo, kailangan ating pong pamagbayo. Pakit tayo'y Kristo, ing kakatamong pamibiyabye. Nung tayo man nasabi, pakita niya mo po, king kakatamong dapat aldoldo. Amen. Talagad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos, at ting kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.